أيضا. كيف كان جو هذه المقابلة مع الرئيس بومبيدو؟ Monsieur le vice-président, peut-on vous demander si vous avez présenté au président de la République le projet de coopération franco-irakienne dans le domaine pétrolier et quelles en seraient les grandes lignes? كلامي واضح، قلت أننا نحتفظ لعلاقتنا مع فرنسا بموقع متميز في النفط وفي غيره، وبالتأكيد قضية النفط تعتبر من القضايا الأساسية. Monsieur le vice-président, quel rôle aimeriez-vous voir joué par la France dans le règlement du contentieux de l'IPC? هذا الأمر متروك لفرنسا. علاقتنا مع الاي بي سي أصبحت منتهية، نحن أممنا البترول وخلاص. الآن المسألة مسألة تعويض، وإحنا أعلنا مرارا ونعلن الآن من أننا مستعدون لأن نعوض على الشركات التي أممت حصصها تعويضا عادلا، وإحنا حاضرين لأن نبحث هذا الأمر مع الشركات.